Izuba ryanyomuye abaziro birerye ryo kushemererwa bwa nyuma ya Brilliant arimpa okwanjura umukunda wa Jimmy Muhumuza uri umukozi wa TV West. Mutera humungaro bateretera amazima bateretera umwana kuzarwa. Uko mwana wo kutabuza kuba karuma bihe cyo kunazarwa. I'm on this kind feeling. I'm on a special feeling. Baby Jack abakundi naba beragana isokunda na mpaka ibiro by'amagara gabo gona. About forever. Yeah. I know I'm not perfect, but I will do my best to be true to you. Bwa nyuma yo kwanjura habiroho no mukoro go kwinjira kandi abazire ba Brilliant bamukwasizi bajimo mbutongore. Mwebale kwiza Brilliant. Simayi waterekera izoba. Ate kumenya ko buri izoba. Okunywana ofuna obuntu abantu bakwereza ki ebintu. Wareta na Brilliant ngizire kakanyenda kizire. Aliyeta tatu. Nawe yiza twa muzara yawe umwana na tetwa mwita umwana. Jimmy. Bise ba Jimmy. Mwebale kwikiriza Jimmy. Mwebale kumwisiriza akiza hanu akatweyanzura. Twamanya tuti omukiwite ya agenda hati twareba yo twamanya. Abantu bo mukatongore nana abakuru beka mwebale kutereza mu kazi kokanya we nimpo buzurizi nkamembo wa parliament ngo mwamuhereza umuntu ashikire mwamuhereza umuntu atebekine ahabo kuba Jimmy nyowe kabata kumumanya nkuzo mu parliament nkamushanga parliament yanye yanjura nareba ko akora imirimo ya parliament aho kurugowe namukunda osemeye kuza hasi yebigere byomushisha okawuretse yagambira okamorobera okamanya nkutandikana shahezi niwe yabatata niwe yabamama. Gashakwa Timothy Mushabe.